ahangaha n'ubundi urugendo ruracyakomeje Intare Official. Hari abavandimwe bamwe mpuye nabo n'ubundi na Songe Rwanda bakorera hano ku mupaka. Ndashaka kugira ngo mbabaze uburyo babona ikibazo, niba amafaranga ari kuboneka cyangwa atari kuboneka, nabo baba wenda nabo bafite igitekerezo batanga kugira ngo commerce entre les deux pays, ko abanyarwanda bahira muri Kongo, abakongomani nabo bagahira mu Rwanda. Twumve wenda nabo icyo babitekerezaho n'icyo babivugaho ku bijyanye n'ubuhahirane. Uramuvande? Yego. Urivuga amazina se? Oya, ntabwo ndi bwivuga amazina. Nta kibazo nubwo utakwivuga. Ukora mu mupaka. Uriya mu mupaka. Yego. Mu byo ukora amafaranga abona ari kuboneka? Amafaranga yarabuze ku rwego rwo hejuru. None se ubona ko ikibazo cyo gutuma amafaranga atabura ari iki? None se tuvuga ngo ni M23 atumye amafaranga abura, cyangwa ikibazo mwebwe wenda uko mubibona mubona ko cyaba cyaraturutse agana? Ikibazo ani Goma, ntabwo amabanki akikora, amafaranga yaho yarabuze. Hari ibintu wenda namuze twaganiriye mbere, wabonye ko n'ikibuga cy'indege ntabwo kikiri gukora. Yego. Kuko none hari ibintu mwazanaga byajyaga ku kibuga cy'indege? Twarabizanaga bikagenda ku kibuga cy'indege. Yego muzego nawe ukomeza uvuge. Hari ibintu indege twazanaga mu ndege, turapakira haya mu ndege iragenda kifari, ariko turafata amafaranga hariya mu kibuga cy'indege turambiyambukana kugenda kugura i Rwanda. Sasa amafaranga yose yarabu. Yego, kuba ikibuga cy'indege gifunze n'amabanki atari gukora, umuntu ko aricyo cyaba ari ikibazo gikomeye. Bitewe nuko twabonaga akazi tukabona amafaranga, kuko ari byo kurya twajyanaga ku kibuga cy'indege bikarushaho bikaduhesha amafaranga. Yego. Ubu ngubu ku kibuga cy'indege ntabwo akikora n'amabanki arafunze. None nkamwe wenda murabo mu kindi gihugu, nasaba iki Alliance Fleuve ko M23 ku bijyanye no kuba amafaranga yaboneka uko mubitekereza? Komeza. Iramutse tuzaniye banki ya Goma byatuma tubona muvuma y'amafaranga twese tukagira icyo tubona. Aho kuba bitatuzaniye banki ni cyo kibazo, ariko zije nubwo zoba ziri mu Rwanda nta kibazo amafaranga yaboneka. Ese amafaranga y'u Rwanda hano arakora? Arakora, ariko arakora nako ndagari cyane. Amakongomani yo barayabika ko Umunyarwanda arakora. Ariko hejuru umugezi wa nawe akambwira ku kibazo cy'amabanki. Amabanki uri kubona amafaranga ariko ntabwo amafaranga ari kuboneka neza. Umeze neza, nkwiye amata. Mu Rwanda iyo umuntu agezeyo reba buryo ki. Inkoko irakuriye? Yego, iyo umuntu ageze mu Rwanda arasoma ku mata nta kibazo. None se uri umunyarwanda cyangwa umukongomani? Ndi umunyarwanda. N'uyu nguyu? Okay. Ni ukuvuga ngo icyo mwasaba icyama ariko reka mabaze, uko mwambukaga mbere byari bigoranye cyangwa uko noneho bigoranye? Oya, nta kibazo gihari. Ubundi mbere nako habagamo abantu bazaga bakatwiba, mbese ukayakura, ariko n'ubundi kuyacyura kikaba ikibazo. Byagenda gute mu mupaka ako kantu? Umupaka baradusoreshaga bakadushyiraho permis de séjour. Permis de séjour? Igereka ku kibazo. Oya, nta permis de séjour igihari. Permis de séjour yaguraga amafaranga angahe? Amadolari 50. Izamara igihe kingana ute? Umwaka. Noneho buno icyama M23 yabikuyeho. Akona kuri mushimire Makenga, mushimire cyane. Mushimire Makenga n'abandi bose. Twarakorewe permis de séjour n'abatugendaga bakabatangira byabaye byiza. Ubu umuntu arambuka nta kibazo ahura nacyo. Kuvuga ngo nta permis de séjour kibaho? Nta kibazo. N'ubusambo bwari burimo mbere bwose nta burimo. Ibintu biri kugenda neza. Ikibazo mwavuga musigaranye n'ikihe? Ikibazo ni ugufungura amabanki tukora ukuntu twari tubona amafaranga. Urabona yego makongo amanyarwanda garakora, ariko iyo turi guhahisha amanyarwanda ntabwo hano baduhereza ku giciro kimeze neza. Amakongomani yarabuze, turi kujyana amanyarwanda mu gihe amakongomani mbere yari amafaranga 400, ubu kageze kuri 550.
inote y'igihumbi cy'amanyarwanda iri kuvunjwa hafi by'atanu cy'amakongomani, mu gihe yari 900, ibihumbi 2 by'amakongomani yari 900 y'amanyarwanda na 800, ariko ukumva yuko byarapanze. Ubwo icyo twasaba ni ukureba ukuntu amabanki bayafungura, amafaranga akongera akaboneka, tukayaduhahirana neza nta kibazo. Ntabwo ikibazo gihari gikomeye ni ikibazo cy'amafaranga yabuze. Nta mafaranga yabuze. Naho umutekano ibindi byose rwose ni sawa nta kibazo. Ntabwo bakigusaka ngo barebe no mu ikariso muri buciko. Ntabwo bakigusaka. Ariko babantu babaga no petite barriere bagiye babandi. Ntabwo bagikora hano babandi ba kera, abaga abagore bicokoye biki, ntabwo mukibabona. Wapi sinzi yo bahungiye. Ega ubundi buriya busama ntabwo bwari buramara kabiri. Baratwibaga cyane bagakabye. Warayabonaga ariko n'ubundi kuyarenza ahangaha ntabwo byabaga byoroshye. Ntabwo byabaga byoroshye. Urabona kugura icyangombwa, uruhushya rw'inzira, umuntu yarangiza agashaka kugukurubana ngo wongereho ikindi kintu cy'amafaranga, kandi ibyangombwa byujuje urukumva bwari ububandi buteye ubwoba. Ariko rwose buno umuntu araryama agasinzira nta kibazo. Buno umupaka hano muri kwambuka kugeza ryari? Ni ukuvuga kuva saa 12 za mu gitondo ukongera ukageza ini petite barriere kugeza izindi saa 12 n'igice z'umugoroba. Naho grande barriere urambuka grande barriere manza bageza saa 4 nigeze kwambukana mbona nta kibazo z'ijoro, nta kibazo. Naho ndagerageza nzanambuke ari nijoro ndebe uko byitwaye. Umuvandimwe se we koko ifashe ku munwa kirana ngiye makuru yose bayamvugiye, n'ubundi ntabwo najya kure yabo. Ikibazo dufite turagihuje. Icyo twagutuma batuvugira badufungurire ariya mabanki n'ibibuga by'indege. Buriya hari ukuntu byazanaga imizigo, ababosi bayifite bo kuyijyana mu Rwanda akayiduha tukayibambukiriza, natwe tukabona wa mugati. Ubu mbese inzira twabonagamo umugati zose zabaye nk'izihagarara. Ikibuga cy'indege kirafunze n'amabanki arafunze. Ibyo rero bari kubibwira Alliance Fleuve Congo. Icyo mbashimiye ni uko ngenda umukongomani iwacu ni Masisi, ariko turi kuvuga ururimi, hari umuntu uri kuza kuduhuza umukumu. Nili kubyumva byose papa, nili kubyumva neza. Yes, nuko ko nuno musaza nawe ari kubyumva neza, ariko uno musaza ndamushimiye cyane. Yego nanjye rero kamashimire, ni ukuvuga ngo ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu birumvikanye kandi biragera hose. Mbifurize kugira Imana n'amafaranga. Bamubwire mbifurize ikihe kindi, icyangombwa nuko mugira Imana n'amafaranga. Nibyo rwose. Yego. Reka mbashimire rero aba n'abavandimwe, n'abanyarwanda, n'abaturanyi bacu bo duturanya no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bakora ya mirimo n'ubundi mpuzamipaka, ubona ko baba bashaka kugira ngo ubucuruzi n'ubundi bukomeze kugenda, n'ibindi bizajya bigenda. Abakunzi b'Intare Official rero n'ubundi wenda aho ngeze aganira n'umusaza umwe atubwire amateka n'amakuru amwe afite ku bijyanye n'umutekano. Umutekano wo ubona ko intare za Salamu zamaze kugira neza. Ndashaka kugira ngo uvugane nawe kuri ikibazo cy'amafaranga ari kubura hano, wenda nuko abyifuza, uko abitekereza. Ni umuturage ndetse na akajorite yabaye muri CNDP acikiramo n'ukuguru. Ambwiye yuko yakoze byinshi, ariko ku kibazo cy'amafaranga ubona ko ari kuduteza ku kibazo cy'amabanki, ku buryo Perezida Gisegeti Chilombo akomeje gufunga amafaranga ahantu hafashwe, ubona ko ahabaye libere badashaka kugira ngo amafaranga akore. No musaza rero reka mvugane nawe mwumve icyifuzo cye. Mzee habari? Mzuri papa. Majina mimi naitwa Kwabo Teofile. Kwabo Teofile. Hapa uko naongea na journalist wa Intare Official. Intare Official social media inatumikia hapa Mgoma, haina problem ya chama.
Tuko na probleme za mafuta hapo. Uko naona circulation ya mafuta hakuna. Mafuta zisipo hapa kuko za kuzeeka, hizi za mpya zinafika ngambo kwenye FRDC iko yenye kuwa iribere zile mafuta wanazidaka. Uko naona hii probleme itaisha namna gani? Hii probleme zaidi sie watu wa chini zaidi. Saa mie mzee nimetumika na chama depuis RCD, natumika na chama mu RCD, habikukuwaka hivi. Natumika mu CNDP njo pale ni katika mguu, habikukuwaka hivi. Sasa probleme yenye zinatutesa sie bazee ya mwisho hapa, tunafurahia chama chetu atukaa sekirite, vitu yote iko bien, lakini shida moya, franga tunazikosa. Hatujue tutachunga batoto namuna gani, batoto batatukufia munyumba na majamaa. Ingelikuwa heri bakubwa sisi tuko tunapenda sisi tutumike, hata basi batufungulia hata banki ya Rwanda na sisi franga isambalane na sisi tujue bisi tutapumua. Yego, uno musaza aravuga ati ngo ni umusaza wabaye yabaye muri RCD, aba muri CNDP, aza kugiramo n'ibibazo byo gucika ukuguru. Araraswe icyo gihe ari mu gisirikari basoda. Buno nta kazi yakora, ariko noneho bafite ikibazo. Natwe twese turagifite ikibazo cy'amafaranga. Ubona ko amafaranga yamaze kubura no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bisaba kugira ngo arasaba akavuga ati twebwe abakuru barebe uburyo babijyamo, nibamara kubijyamo turebe kwenda badufungurira banke y'u Rwanda. Iyo banke y'u Rwanda ikaba yazigakora no gusa, kisha ile banke ya Rwanda ikigatumikia hapa Goma, habitaleta maproblemu. Basi kwa sie batu ya chini wenye tunateseka, tunaona kama mwenye anatawala njo baba yetu, na njo anapasha kutukulisha. Ile franga Rwanda iko natumika fasi yote, inaweza tumika Nyiragongo, inatumika wapi, fasi yote. Okay, ni Nyiragongo, Goma na Bukavu. Kisha wale watu ya Ruchuru wako ku frontiere na Uganda. Hao watatumikisha za Rwanda, watatumikisha mashirini. Biko mu frontiere bale biko wanatumikisha ta Manyarwanda. Nabo. Eske ata Tongo. Na Tongo. Eske Alliance Fleuve Congo AFC M23 wakitia makuta au wanasema sie kisha kuwa libere. Merci. Kisekete anatuma kwa makuta sasa, acha tumikishe watie makuta zao. Inaweza furahisha bakaji, kwa sababu bakaji banafika kwenye hali ya kufa. Angalia mimi niko kwanza hapa, niko na 2 jours sekule. Mtoto anatoka hapa atabani naenda Rwanda, sipate kazi juu ya kukosa tu franga. Mais haiko probleme ya AFC? Hapana, hapana, ya banki. Banki za donc Kinshasa. Kinshasa, okay. Sasa mimi selon moi ninazisema M23 ingie Kinshasa pakamati zile mabanki zikungu. Sie tulikuwa tunaomba ile sie batu ya chini mouvement isike timu kapitale, na sie tujue kama tutapumua namna gani. Eske entre FRDC na vile vya maita de siege na M23 security uko naiona namna gani? Sero M23 fika hapa au zamani wa Zalendo wako hapa, wale wa FDLR na wale wanani wote na wako hapa, security uko naionaje? Mie nimekomala niko natumika na leta tu. Leta ya huku na ya kule. Na ya Mobutu. Na ya Mobutu, si ndio leta ya Mobutu. Natumika na leta zote za huku na leta ya CNDP, RCD, tulitumika mzuri. Hatukusikia hii mambo hii ya bali bazalendo ya civile benye banakamata mabunduki, ile njoo inatuua si.
Aravuga ati ngo ikintu kinu gihangayikishije. Unaona mtoto wangu, mtoto iko na magonjwa pale, alilala njala na mimi bashanitupia naye nakosa kya kufanya mimi. Aravuga tuno musaza ati ngo yakoranye na leta ya Mobutu, akorana na CNDP, akorana na RCD, ariko kino kintu ntabwo yigeze akibona cyo kugira ngo leta ifungire abanyagihugu amafaranga ntazigere asirikira. Ndio tura kwanza naona president anasema kasi fulani mafuta isisiri. Ndio njoo ya kwanza. Hatuko Mkongo tena. Njoo ya kwanza hii. Njoo ya kwanza hii. Na nilikuwa nasikia naye ni mtu wa Belgique. Kumera Belgique donc hana esprit ya kupenda wananchi. Ndio tukaona hivi, mimi niko nasirika tu susi zangu, tukaona vile hana susi yetu sie bakaji itu watu ya Nord Kivu. Angekuwa na susi yetu angefungula banki, angefungula banki na sie tuishi vizuri. Sasa pale tunamuona mbaya sababu anaua bamoya na bengine anawafavorize. Beiko na favorize ni wapi? Bakule Kinshasa. Na bakwabo na kule ndani Katanga nani Kasai. Katanga wapendi na Kasai kule. Bakasai ndio bako ku mazibu. Ingine ya pili journalist. Mimi nafika sasa muhali ya uzee sana. Na nimetumika na chama siku mingi. Lakini hii mwa hii tu tena ndio nimeteseka sana, sijue kama naweza kufanya nini. Mwanakutesa ni Chilo. Ndio. Kadire Alliance Fleuve Congo M23 hayo ilikuwa saidia wakaaji. Najua na kama na wewe utakuwa mwa, lakini uko uliniambia uko Mkumu. Niko naikalaka Mkumu nani Mkumu. Wakumutu menyana. Ndio vile bwana journalist. Depuis zamani mlikuwa naishi Rwanda mzuri. Depuis mimi nazaliwa tunaishi Rwanda pia hakuwa hata na problem. Hizi maprobleme za ubaguzi banani bareziletaka pale njoo kwenye tuko tunahuzunika tuko pale njoo tuko tunahuzunika sie batu bakubwa benye tulisha komala sana hatukukwaka na ubaguzi Njera hamwe nzoje tulikuwa tunaenda Rwanda tunarudia vile vya sasa hivi vilitokea wapi kusudi hisi wale banani wa genocide walifanya genocide Rwanda wanakuwa wanaviimplante kunyasa huyu ni Mtusi huyu ni Muhutu ni nani simina yule mwami wa Bakumu alikuwa na wabibi wangapi mwami wa Bakumu alikuwa na mabibi 3 alikuwa na Muhutu Muhunde alikuwa na Muhutu alikuwa na Muhunde na Mtusi. Basi hakukuwa ka ubaguzi. Tulipasha tumika bien hii periode ya mwami Mtiti. Tulitumika mzuri. Hatukona vya nani hivi vya nani wazalendo na nini hatukuviona ubaguzi alikuwa. Tshisekedi Chilombo waliletaka wazalendo ndio wanaacha mambo inabadilika hivi na hivi. Hao wazalendo babo ndio wanaacha mambo inabadilika. Juu ya nini? Hawakuenda kosi ya kisoda. Wamepewa tu mabunduki kwa civil. Ndio maana sie benye tulitumikana maleta tunateseka kupitia bale watu. Wale mimi nawaza wazalendo marike wafanye zile manevre zao wako chini ya ulinzi hata winaka na hata ni bashenzi ni basenzi ni watu ya mpori iko sawa vile manyama baba lakini sasa sisi ndio tunateseka kupitia baba no. Kitu gani unaweza omba Alliance Fleuve Congo M23 ifanye uko problemu ya mafuta security hayo vitu vishakuwa tayari si ndio? Kitu unaweza omba baba fanye surtout kwanza mimi najianzia hapo kwanza Alliance Fleuve Congo
njo movement tulikuwa tunangoyaka tufalizie mambo ya mzuri. Wakati ilipofika sasa, mtu samie mzee mtu samie mzee, mimi naomba wale wakubwa, mimi nimezeeka, niko natumikaka nabo na nimekuwa hivi aibu. Sasa kitu moja baki banisaidie juu ni benye mvumanye tulikuwa tunangoyaka zamani, banisaidie bajua hata kama nitakufia mkono yabo na watoto babakie namuna gani. Ile tu ndio niko nayo shida. Mimi najua Alliance Fleuve Congo 2023 FC iko tayari kwa kusaidia kila Mkongomani. Ndio. Juu haiko chama ya haina ubaguzi. Merci beaucoup. Haina ubaguzi, ni chama ya kila mtu, kila Mkongomani. Na ba étranger bako nafika wanasema ona domisha kwa sababu Ulaya. Ndio. Ushaona masarongo inafanyika. Tuko tunalala busingizi. Ile busingizi moya manake hautasikia kacha ataka lisasi. Tunaangalia en tout cas c'est le premier point ya sécurité mondiale hata dunia mzima biko na sécurité yenye mouvement konayo. Tuko na viongozi, kuko General Major Emmanuel Sultani Makenga. Unamjua, ushamuona? Bapeti yangu wale wote mimi na bajua ni juu balisha pa siwezi bajongelea mewote. Peti yangu siwezi bajongelea na siwezi baona mimi, lakini wote watoto wale nitumika nao. Huko gouverneur wa province Bahati Erasto, unajua ule mzee Erasto wa Busumba na musikiaka, lakini mimi siamuonaka, siwezi sema bongo. Namusikiaka lakini siamuonaka. Na wale wote antuka, Mungu ababariki, bakumbuke kwanza benye balianza kufanya kazi mbele, gisi wanakufa wanateseka hivi, gouvernement ilitusabote ile ya Kinshasa. Tunajitumainia hii. Unawezi ambia nini chama inawe sekirite iko utasema vya mafuta wasaidia, tuone kama mabanki za Rwanda zinaweza fika huku, bale wazalendo wa wakumi bangali mu mapori basi washauria nini wale hapo? Ala kubashauria tu bajitoshe kule kumapori, baende nabo ku mouvement kusudi tuone inchi bakie bien. Kupitia babo jo maana mambo yanatuharibika.